Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Ndenzeni inceba abazalwane yokubizwa ngokuthi abantwana kaThixo. Amen. Ngoba le yokubizwa ngokwenzela umusa nguThixo abazalwana ayandele bani. Uma uthole elithuba lokuba ube kwinceba kaThixo ubizwe ngokuthi ngumntwana. Baninzi abantu abangayenzelwanga inceba yokuthi babizwe ngoba ngumntwana. So indenza lento ndizibona ukuthi inkosi ndingomncinyanyana. Haleluya. Amen. So wandenzela inceba abazalwane ngiyamthanda. Haleluya. Ndiyamthanda uThixo abazalwane. Ukungaphambi kwabantu ndiyaboyika. Amen. Ndoyika kakhulu njengoba ndithe ayinoko ndimahleli phakathi kwabantwana. Amen. Yona nto endenelisayo eyo. Amen. Yona nto yenza ndiyive inkonzo. Andifuni le yesicoco. Haleluya. Ngithanda ngasemnyango ukuze ndiyithole kakuhle lento endize kuyo. Amen. Ngoba vele ndingomncinyanana. Ingabo nje ndathi noba bendingasabizwanga bendibona inkonzo seyanele. Andaneliswa ukuthi kube kume mna ngaphambili kube lapho sendenela khona. So ndenela ngamazwi aphuma kwabanye abantu. Ndenela zimfundiso eziphume kwabanye abantu. Haleluya. Uyazi mama umdlalo osendiyabulisa nje. Haleluya. Haleluya. Sibonge nje ukuthi kube khona lenkonzo la ekhaya. Ukuze sizohlanganyela abazalwane. Amen. So ufundisile mawami. Ngayithanda lento. Amen. Wafundisa andisayilapho sekulate. Kodwa kunezinto oziphathileyo ezehlula abantu besifazane. Kuyinyanga yabantu besifazane akuthethwa ngabathathikazi. Kodwa kuthethwa ngomuntu wesifazane kulenyanga. Unelishwa umuntu ongumama ngoba kade nimamele kwezinyanga ezidlule andazi noba otata bake bahlangana abafundiswa. Kodwa ngenyanga yoma ngoba abantu besifazane babethwa ngesaguba babethwa ngeqakathi left and right and center. Haleluya. Ngoba abantu besifazane banemistake kakhulu. Haleluya. Kodwa abazalwane siyayibonga lento yokuzohlanganyela sizofundisana sizoxoxa ngoba ekholweni akekho umuntu okwazi ukukholwa ngcono. Yebo. Futhi ekholweni akekho umuntu osisigora. Amen. Akekho umuntu onamandla ngaphezulu komuntu. Amen. Amandla abazalwane esinawo ngelo xesha siwanikwa nguThixo. Nathi ngoba unamandla ngenxa uzenzela wena. Amandla esinawo ngesosikhathi uNkulunkulu osipha amandla. Amen. Amen. Nakuba siyema abazalwane ngoba sinawo amandla. Futhi akungoba singcono. Akungoba kukhona lento engcono esingayisho. Kodwa uthi Nkosi ndiyathoba into endizoyitsho phambi kwabantu bakho. Ukuze mina ndathi ngomncinyana na into endizoyitsho phambi kwabefundisi bami bebangaka. Phambi kwabantu abakhulu. Kodwa kuzobizwa mina kuthiwa mandizoma phambi kwabo. Base ndiyayihlonipha le ndawo. Ndiyamthanda kuThixo abazalwane. Amen. Ezintweni zonke. Haleluya. Ndathatha isinqumo esokuthi uNkulunkulu ngizomkhonza nanoma isimo sivuma noma isimo singavumi. Akukhona la ndivela khona la isimo besingavumi khona ukuthi ndimkhonze uNkulunkulu ngenxa yezimo ebendibhekene nazo. Haleluya. Sikholwa ke bazalwane sesingenzanga kahle. Uthi umhlabelelo sivela kude ezonweni. Silapha nje sihlangene nomnye uvelaphi nomnye unestory sakhe nomnye unestory sakhe. Haleluya. Kodwa size kule nkundla ukuzofundisa sizohlangana uNkulunkulu wazosihlanganisa ukuthi masizokwakhiwa lizwi. Ndiyandithi ke bangcwele unelishwa umuntu wesifazane angalungiswa na ilizwi lenkosi. Ngoba kunabantu besifazane abathe sebekholwa bengaphakathi endlini okholwa kodwa izwi lenkosi langabakha labangalungisa sebekhona.
indoda athi kushiwo kubo. Ndikuthandile mawam. Bafundiseni abantu besifazane abancanyanyana. Ethi incwadi kaThixo abadala mabafundise abesifazane abancane ukuziphatha ukuze bangabi ncilili iwayini elininzi. Ithi abadala bafundise omakoti. Omakoti bafundise abantu abatsha. Khona abantu abatsha bayemitshatweni abazofika beyimidlwebe bengaziwanto. Kodwa izilelo ziyayena. Siyabonga bazalwane. Ngamazinto okubonga izinto lifunda ndiyohlala phansi. Ngamazinto okubonga la. Akave mbi unkosikazi mama Mngomezulu olalayo. Indoda emsebenzini. Alala unkosikazi kuze kube 12 waseminelele. Lala umuntu wesifazane akaklina endlini akavuka yazi indoda yakhe ilivaleni negate yaphuma yahamba. Ngiyamkhulekela mephuma. Akanali ukusasa akacabangi akayicabangeli nale ndoda. Indoda izothi yafika uma umuntu wesikazi aqeda ukuhlamba uyahlamba kokufika indoda ivele emsebenzini abahlamba abantu besifazane kodwa ngamakholwa. Afundisa kanjani abantwana bakho utshilo ngikade bazalwane ufundisa abantwana uthi mabaklina indlu ungakwazi ukuklina kaphela umuntu wesifazane liluka amangunda uyafika umuntu wesifazane endlakhe akanayo ngithi white bedding kunempukane ezweni umuntu wesifazane ugcine hotel kumela ngento ezimhlophe wesifazane oliqeleku ongazazi ukuthi ufunani. Lindela indoda yami yokusebenza emsebenzini yaphela iveki uyakhongoza ubaba makathela imali ulele. Alikho lento plan ucabanga nokwenza amagwinya uthengise uorder ama-chips uthenga wenze nento encezobiza abantwana ngoba ngumuntu wesifazane ongahlakaniphanga. Incwadi yeBhayibheli umuntu wesifazane ohlakaniphelwe yakhe endlini yakhe. Awuyakhi ke ngezandla ezi uyakha Amen. Angagqoka kakuhle avuthazela bento yonke aconsa swenke agqoke ezithuleni zamagama kodwa kusweleke into eyodwa ukuthi khona into eshotayo la. Hallelujah. Le ndoda yathatha kodwa iproblem yathatha abantu bedumise esigonzweni uthatha umfazi ombone edumisa kahle umbone umfazi echayile style ebheka ngapha kodwa kanti lo mfazi madoda uyinkinga. Ayithathe indoda ayifake ikweletini igcwale ikweleti. Hallelujah. Zonke izinto azenzayo uzenzela ukubukwa. Ay! Unoma zikweletu. Hallelujah. Nowesifazane okholwayo uyavuleka engqondweni. Hallelujah. Owesifazane okholwayo uyaqaqa emqondweni. Umfazi ongakholwa umbona ngokuvathazela. Hayi bazalwane, yiyekeni le nto yokuphuma namagawuni abantu besifazane abakho bahlale ey'khathweni. Hallelujah. Iyaphi igawuni emgaqweni? Amen. Fundisa kanjani umuntu ohleba naye.
Ezohleba ithayi mntaka baba umguqule umuntu nezohleba. Hallelujah. Ngoba uzolahla iposition akumyeni wakho lo efuna ukusekwa nguwe njengencekukazi kaThixo, kodwa manje awunaso isikhathi sokuseka umbono womyeni wakho, ubhizi nendaba zabazalwane. Hallelujah. Yo. Siyasha. Bazalwane ukuthi sifumane isikhathi ngibonga kakhulu. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi sinezinto esizifundayo. Kodwa iningathi sinomona baze thina sesigugule sisaphuma emtshadweni asayo. Asisayi emtshadweni. Kodwa ndifuna ukuyitsho ukuthi ake niqapheleni abesifazana umakotana abancinci. Niyeke bazalwane lento umpost amadodenu. Awungeke. Isithombe ezingezizo nepost abayeni beni kwa social media. Awungeke phela ngeke. Post umyeni wakho esithombe nobona kahle ukuthi noba ebonwa njengokwazi ukuthi uyinceke kaThixo. Ungalikho esolisayo. Hallelujah. Upost umyeni wakho ngeyithintane ezincane. Abayeni beni ukuthi Hallelujah. I didn't post that. Hallelujah. Hallelujah. Sibhalwe ngemuva ukuthi wena uadvertise mamsengani ibrand yakwaSibanibani awukwazi ukushintsha ke manje ube so advertise umorange. Hallelujah. Incwadi ebhaliweyo. Hallelujah. Ukuthi senza abantu bayibuka. Ay.